Selam i pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u još jedan video. U današnjem videu nemam ništa tradicionalno za vas, već više italijansko, a u pitanju je ovaj fini bolognese sos. Pa kako ga ja pripremam, možete pogledati u nastavku videa. Kad kupim svježeg mesa, prije nego što zamrznem, napravim ovako veliku količinu. Tako da ovdje imam 1,1 kg mesa, tako je bilo u pakovanju. Imam mrkve, celera u stabljici i vidite dosta luka. Jedno 4-5 glavica otprilike na kilogram mesa. I luk sitno izmeljem. Znači potrebno je dosta luka u bolognese sos ako želite da bude onaj fini slatkasti ukus. Slijedite sve kako sam ja i sigurna sam da će vam se svidjeti. Prvo meso na vrelom ulju dobro propržim da ispari onako sva tečnost i da se ono onako raspe pržeći. Da se fino onako sve izodvaja, tako reći uzrnči. Dok mi se meso prži, ja ću da izmeljem i ovaj celer. Znači celer u stabljici, ne u korijenu. Meso nam je sada fino se onako, hajmo reći, uzrnčilo. Sada dodajem luk. Također i sa lukom dalje pržim dok luk onako ne postane caklast i onako fino, pusti aromu, osjetit ćete već kako pušta lijepu aromu. Dodajem i sitno sjeckanu mrkvu. Ja sam imala ovaj put iz zamrzivača, tako kad imam dosta mrkve ili nekog povrća isjeckam pa zamrznem, olakšam sebi postupak. Dodala sam i onaj celer i sad sam pržila sve zajedno. I vidite kako se za tavu zalijepilo. Znači pustite da se prži dok ne počne da lijepo miriše onako naprženo i u mom slučaju počelo da se lijepi na tavi. Tako da baš je to znak da je fino se upržilo. Sada dodajem paradajz sos. Ja sam imala samo ove 3 konzerve. Konzerve su, ja mislim, po 400 grama, nisam sigurna, moram da pogledam. Uglavnom 3 konzerve paradajza, može i 4 ako imate, ja kažem nisam imala sam samo 3. I iste te 3 konzerve vode. I sada to ostavim da se kuha. Dodala sam i svježeg bosiljka. Ako nemate svježi, može sušeni, mljeveni. I stavila sam malo i ove mediteran vegete. Ona u sebi ima baš sve začine koji su potrebni u ovom jelu. I sada to ostavim da se grčka. Vidite, krenulo je da kuha fino. Vidite, puno ima tečnosti, puno vode. Nemojte da vas to zavara. Sad je potrebno bolognese ostaviti da kuha najmanje 2 do 3 sata. Ako ste stavili 4 doze paradajza i 4 vode, treba će vam duže. Ja sam ovaj moj kuhala negdje oko 2-2,5 sata. I on se tako kuhajući, onaj luk se sav stopi, stvori tu taj saft, gustoću, ispari sva ona tečnost, jednostavno stvori se jedan fini bolognese sos. Na kraju malo posolim, probajte koliko je dovoljno. Nemojte pretjerivati sa solju. I evo vidite, sad ovako sa solju sam opet ostavila jedno, možda 10-15 minuta da se onako fino malo okrčka. I ovako to izgleda, znači ništa više ga ja neću kuhati. Sva je tečnost isparla, a na površini se podiglo ulje, što znači da je, kad se ulje lijepo odvoji na površinu, znači da je sos pečen. Evo vidite, mrkva je baš logično, nakon 2 sata mora da se topi. I ovako sos ja ostavim na šporetu. Ovo sam kuhala navečer, pa sam ga ostavila i tek sutradan kad sam došla s posla, on je sad već hladan, sam pakovala u zdjelice i zamrzavala. A možete isto dok je onako u vrele tegle da stavite i da zavrnite, tako reći pasterizirate. Možete da ostavite negdje u špajzu da stoji. Ja sam ovako u
plastične zdjelice, onako za moju djecu male ove zdjelice, tako da im može biti za 2 porcije. Kad dođem s posla samo skuham špagete ili neke makarone i dodam. Nekad napravim lazanje, tako da ovo je jedna super ideja za zaposlene žene koje nemaju vremena, malu djecu, ne stižu sve tako lako. Ovo je jedna super ideja da ovako sebi pripremim. Ja ovako navečer kad oni zaspu, kad odu spavati, ja onda krenem ovako kuhati i ovo sam sinoć kuhala, sada pakujem posle podne kad sam već došla s posla i onda imam uvijek pri ruci na brzinu nešto napraviti. A u nastavku ćete vidjeti kratko ideje kako sam ja to. Znači, taj isti dan sam pravila ove makarone, nešto dodala malo povrća i zapekla fino u sosu, a isto ovako sa patliđanom, nešto kao lazanje. Pa u nekim od narednih videa ću vam pokazati kako sam i ovo napravila. I eto, dragi moji, nadam se da će vam video biti od koristi. Mi se ako Buda vidimo u narednom, a do tada, kao i uvijek, ostanite mi dobro i zdravo.